Kumno perlog bro. Uni udai ubayong ngalap pedem sipela. Bad u rajma pade ngapedem lang uni udai duna shiteng pela. Rajma depan ai kendiat udai depan ai kambun. Pi depan pedem at least lai sau kenta. Ta adem nang tu pade nga ai ar pela. Adem nang ta sa ai sakadut kendiat shi istang kendiat ai duna ya kesteng pela. Sa ai usin rai samken bat kamlu su antad hi sa pensiau kamtu sau bisil la biang kadba katu kadang i tenginya shed no kanika jingkela nga ai shi shamoit bahe kaghi bat shi shamoit ka makhan kani kadai ka dal makhani mo ngala ai lang ujira shi shamoit umakhan please what ya le khapnap namar ngidang dan kamshu yo makhan ban ai ngala dep odrit u runsun barit shi shamoit mto te using ru nga ai lang shiteng shamoit saking bha kumne nai pen ing re ni runsun sing tang ban shu smau bi mun malam to te upiat ru ngala odrit uwei udai upiat bahe mo wadle khapnap re yupian pidiban ai bha yupian tadem nang ta saking hadu bakandala kela rong kendiat itu pila ban ai samken ru da fikwa ai shinrai kendian nambar ngila dep ai hau tu udai ru em ta ai tang kendian ai lang samken tadem nang tu pada kingship hang tang bakan i mun mala hoi sa ai uni kasturi methi uni udai uba uking jong uni udai pili la sothu hi nga ong ayu uni pin sma upi bha udai upin best bha da shed bad uni dam ai uni te best re tu dal makhani sa ai lang so saw ru ngala dep grind sa ai mlu khendiat mlu fideban anta hi number ba ngila dep ai ho tu dai da kala i bha pi i ba kala mi ga piang saba sa thap uni udai bangila dep phan uni pade ngi depan pinrit ya kading ngi depan milai bha suki depan king kadba phi la ban king am uni upang bhau tis bha wadnum pen he re kading pinrit be kumne hoi sa ai shu makhan wad jule khamna bu makhan namar ngiya shed udal makhani no makhan no dal makhani phide ba so tho ekata kani kala long kajing bang te phi ngamla ban batai kumno khoble shibun ba philai pe kani ka video sngobha like subscribe and share